Hakashnong Maulai Mauro insdang pen training kong ka Khasil Autonomous District Council ya ka project ka belatip kum ka Resource Recovery Center ban pen khod ye ki jabo Japan ki bami na ki ying ki sem bat kishnong ki thau. Ya kani ka Resource Recovery Center enbo ha ka we ka jaka shadin ka ying dor barshnong Maulai Mauro balamang pisada ka KHADC ha ka jinglot ka ba arpun riu lak tingka. Hakash pau terik kurisau arhajar arpulai nakaliang ke KHADC bat kibriu naka World Bank ki record ke executive ke dor barshnong Mauro ki lalet jurip yakini ke jaka. Habai krench kila pathai khubor urang bashnong ka Maulai Mauro uba Peter Lamare ulai thu bakashnong ka larai ban ai jaka ka ba prahajar square feet na ka benta ke ni ka project bat kashnong kan se trelang bat ke KHADC. Nakaliang UMDC ka Maulai constituency uba Tabor lang pathau ulai thu bakajing thmu jagani ka project kalong banlum bat penkhot iki jabo na kishnong ki thau ban penyaklat iki jabo apdeng ki baput bat ki bamput na ka benta ban san biang kumbang la yo jing tip na ki expert jo KHADC kila kular ni kashnong baka jing sama kanumi bat katuku kabalaban mi dan katu ke jaka ka beradi kinyut kandan lupa ke jaka bikin pelang yang tu ke jabo bakan lang tu bakan terkong tu bat ke jing sepang pai de wajing sema katum ke jing kular ki kanam dan jing sema iru em man pen itung ya kesnong ka taw ne ki manjan marpa tu pom jabo kin nasional pada kencak supit maki maki kali lang hang tu katum ke jing kular ki kita kawan kau kata ka jing sema ingin hapanya kran ki beriu jaka di sekonsel makin manawa bak kai bakila kular bakanum dan jing semua mantawan jing semua balal kawan ke jing semua ba masa su kasno kata matai kalaban poi hupun ni hamat khang no ma kamtam hak tu hajan kadang ke dispensary anu ka PSC dengan kata sibun ni kitu beri bawan simdawai na to PSC ban buat apa untuk tunjuk recovery center wa ka KHADC kumut manra ni po sno Maulai Mauro na nakaliang ka council adin bangyo ay ka scheme na ka 15 finance ka badai jong ka tight grant ka basically ka padan kame na ka tapan pet ya ka coach ka suba te nakaliang jong ka council menta ka first pilot project lala panwara box no Maulai menta bangin le ka RRC Resource Recovery Center ka ba ngi iba nangila banle haman lekshnon kan no ka jarap nak benta ban pensting ya kamartan khamtam temta kan ni ka first pilot project ng this council ka ba ginala banwara ni Krishna Moro bangan long takaway pa kom scientific ways ban dispose ki ways na kan Krishna ban community ban project la ka long successful kan replicate particularly ki constituency bangin sa shim na kalian ka this council bangin ne na benta kan ka bangin bu shu ki RRC hagi jaka prep ke badan pok jurisdiction jong Khasil Autonomous Council claro ban batai susu abi dei batni longkum ki ki kam makan le ni hakan ukur kom pelai ki jebo coban lihat nen penkhur ukur kom aku bokong sandu bide bakani kalau pa kumbangiladon itu kasus management act ka bangila plus council beratu nak fine kebun ki bentak ba isnong kita bokong sandu isnong menta paling ni kan hak form Solid Waste Management Committee paling ni committee insala pan pentrekam rakaba ya kan ni jinglum nyut na kisnong prepare insai ki awareness program sikinong song jurisdiction kawede but kamtam ni segregation at source na do na grassroots bangin le ya ka bangin segregate ki waste baroka but pi kani ka scientific ways of disposing ya kini ki waste dihindan ki benta ki bangin le nakabanta composting kindan ki benta ki ba ki plastic ki bangin lungin pa iki ban lech recycle but kiwi katkum ki jingdan jong kini kinyut ki badan precaution ka wet waste but ka dry waste ka ba nakaliang jong kan ka RRC kan sele but yakini namar bakarang dei ka benta ka ba ningkong ini this council nakaliang ki expert kin sa ai training ikini ki waste handler jong ni kisnom ya ka bangin sepet pat ba kin penyat katkum katuk jing berkat bagi petrekam ke jongi hak bede bagi dispose ki waste box no pot mang sutur ki yang kini ala di boro mengapa betul nomor ki yang boro kan bermata ke di istam bagian
foundation stone ya bang community how November first weekend launch na project kana bila punjab por dia Kamu terakhir syuting. pingi set target iki banchna iki infrastructure no for 6 months given punjab ya barakat maka infrastructure kapshna no bon iki bentate ni happen ready seka awareness program man lagi dong ladan hakani ka part of this project pengen institute no sosno bokong samdu iki kan job lada kina sosno ki training ya tu ka segregation of source bokong samdu di tu ka pengidan kam pengam sya jimut khat kina sosno but hadin jo kata kembali ka project kan successful kata ketika pengidan hakamat tu kejitu nakalian jo ka discussal tak kina ngalam jo ka Torbasang moro limba kan ka service committee choki namta ka banyak miti ini marlar kalau successful ni kemat sibuk bentaru dengan sedang betul target penwara jingkut subah poka hasil sekejoi Verbal bahkan non biodegradable kemudian. Te ikini ki bamla apat ban kelas ya kasbo lan bamla ban recycle pat pinrah seno nang ni pak. Nak ni ka resource recovery center. Pina ka resource recovery center mentang ka yang jumi kemudian oni pi bakaran dei ka project ka thamai ka this council. Memensuai ka ni ka RRC ka badan hakim ni jaka ka penia ka sitmiu lingkat urban. Ini ran dei ka first time to this council. De kindan ki expert ki ban sabatai. Baik kita kiwis ki bamla ban dispose ne kin sadan pat kum ka kawai pa ka jaka ka bangin saparkhat la kala bandai ya temporary mta kum pemarkan ka bangin su berat ikiti ba mla hangne rega baboni ngi i ba ngi i kiwi pat ki benta ki bangila study kini ki RC ni situ ba ki baboni ki wis tanga ni ka RC la dispose kumari ben dispose Kumbakan no ni ka project kan Shongdor habai dei ba kan ki jingslam. kani ka total project kani ki desan pinrola bentuk ya ka infrastructure bentuk ya kani ka capacity building bentuk ya ka awareness program but ini ki wis truck ke bangi nakalian council sa ai section number aling ba ka jimpenya to service management committee section number tadi ka pa idan